wakoze kuteka innovation age na nembo za radio 5 ryeine chamani akuba notego program za government by 2040 kugira ngo insebe yahindukire haza eruhinduko kwitukwizo nseme kutegeyo diyo abwensi yanugiye ari mu bari. Okay. Kamaze Denmark. Iwe shemerewe. Yo. No. No. Yobro bugwagereja kubuza. Aska na hindira ata aski. So ukshemero kwitu umuyanga yitu eganda responsibility of you. Ichuru kureba kuwa muzo tiwoshemerwa inaje tiwoshemerwa because it is our responsibility kureba ko twakosama menji twakora ihanga eburi mushingwa nashingerero nyewe nkanye ka Denmark atende kubiya mushemerero ihanga ni impranye jibwa munonga kandi tinyenyeka akubanye wendi yomo abajiro umugisha ngije kugambo kundi kushasha konka hono uri kushasha konka tine mujego kugira bata bwo kugamba and indeed ntihori kurebera ntijamo incidences in case abantu bahunamire for so long abantu baba frustrated munonga ubwire bwahika bagira ngo okugambo kwitu nikubasa ko kutagamba kutagi nko kwa bari y'ubutegetsi ati tuka tugambe naki na actions nico rukurebera umushije umwe ubwo wanugamba wa Israel akihayo yadrata yagenda wa banore bya judicial drive cyane unagamba ticeje cyo ukareba umupolisi cyakoze umuhi that's frustration kandi kiri kurete no kushanga ihanga teremo buringanzo hari abantu abarije kandi hari n'abantu abari kubi konka abantu abari kubi nibo bingi abuntu ranengambo ucwe kashanje harigana then buri ya 30 barije aza kuba ari kubaje batekate mu byo marije so frustration yo mwihanga of now neja kufosinga embera kweyongera kuba kubi kandi kuba kubi umuringo ugutari mulungi umuringo uguraleto bwitane bwayeyongera umuringo uguraleto gushuma bwayeyongera weshonga people are desperate abantu naboro kandi bamanya bakozera boro kandi bamanya bine byo bugiga bwa so tumenye ndeba ngo shuare ebimundi bibaho surprise ari ni surprise akuba Uganda is one of the best nation n'abantu abarifu basited Dr. Kiza yose byona turanabugamba kandi akatanya kubigamba kare atobwire niza kwika yamwane nyere cyaka yes was it necessary because you see when you're reading people and you are a good leader nuri murembezo mu rugi ushima kwa noreba hari mnonga kandi wabanureba hari mnonga wene kutebekanisa kandi nango no kutebekanisa wene kumanya ngo haro challenges zirari and indeed these are the challenges zimune zibaho zimune zitabantu kunko zimune zitabantu root cause neha adios yes abantu bamugire kumara bwireke ko mu Uganda abanyarwanda barebera mbanyigwa kumara bwireke for the last 37 years de ntabwo ncyate ngo turi ntugamba mbundu ntugamba ari byo abantu bamugira imyaka 36 abonki ntuganira kinaga kubibira 2023 you see ekimu kiba hati yani ko kukingira mizi amizi no gakingira ugakingira ko gaheza gagira gata gajemo so abanya Uganda batuye baro pressed nabo pressed obwire bwabo bwo kugira ngo apana bugize buta gushyira ndinde dinyoreka mu bwambere mu mpango wano shumana history nengo kare bihanga bugire yekane tumutuza ibintu ndice yongera kuba kubi baba batatireho entebe kanisa munji yuko mayango omuntu waburijo oli omuchwe kanshaje na wayine share umwihangariye baba batatireho nkora encourage akabika byane. Okay, Abel ushemere ya wewe bare Paul tinda kugire mu ushemere ndimikira gushemere
ya okushemererwa niga ni mu deni makabaga baba ryo mucuye kandi okureba umuntu nasheka bayiza ko kushemererwa ono baso kusmilinga kunka happiness deshemerire kubera eri pasho eshemeye kubera uniform ni manyisaki nshemeye kuba nshemerirwe umubinkora ebinkwihamu na ebinkwihamu kuyamba abantu banje so nyo ningira ngo tinshemerirwe kureba ibintu ebi biri kubaho mu ihanga aha bwacu ko kureba entebekanisa ya Uganda itwe kutwabire ntuchuzinga okutwayebemberwe nanga economy zito kuturaza running twatwara capitalism nanga abine n'abakizire bata n'abatine hazara amahanga ganda agokoraninga na nabashoshorism nanga shoshoris economy ejeje yo negezaho kuringana za kurwana aburingana twingane kunka Uganda kutwa tekingerejo path twakobwiri twareba ngo hatobubwiri eresereho ebintu byaguma abine binire kimwe na nabatine tibinire kimwe kandi abatinire kimwe nanga bino hokache haza banyongera kunyigwa munonga haza kubantu gamba ngo abarukubi itwintu tubasa kureba nko umuntu navuga nk'imotoka ya government driver itwacyaruntu bantu mango umuntu ari gihugu kunka wareba nawe yaka kugira tubantu mwe nanye kubi no manya hati ekintu kusirmazu so ndeba ngo economy yitu kutwachuzingere path ya capitalism twa controllinga twarekera kimwe economy yayefu waine sente yatufuga then twayongera okunyigwa ayitwa babire batini kandi kintu echo kiri dangerous ko kutracinga kikaruga nkahi ukahuraho industrial revolution ukahuraho labor unions zo kuzabe formed ebi byona bikafumingwa kwenda barwanire rights zabo abayebarku bakama ba factories bakama ba companies zabezo banzikora za agriculture farms bakaba kwata bariya babanyiga hato mu Uganda itwe ababembezi bitu batunyiga konkubwire kubushyira abantu bajya kantu kora munonga konka kuganirwa mukanuri so habaho union zaba formed batanduka kwerwana hati nico kureba abamu mu Uganda batandikire kwenda kwerwana wese geno watura na kigambo ho mu Uganda yerwane no nangu ni wote kikushemeza twantu yerwana ho mu kwito muntu konkantu basa kuze semiringwe ndijo tuyerwaneho tugambe irakarhitu ruhuruwe konka shubwe noija kunyuro tukawaye contradicting hakuba kuruga kinana na mukaga ni expecting ngo labor unions zikaba formed ni expecting ngo abantu bagambire ahabwacu takuru ecece kintu kikubaho sometimes kiri intention kibire nkintangazo rebera aba interns bakurwana ngo bashime kuba deployed eco to shemerire kushabursa or intern ngo bo deployed a system esheme kuba ne running ngo kumanyoto nahize emyaka yanje mukaga naza internship naheza internship naba deployed konka hati tucha extent yo kubaga yo kugira ngo no banzo shabursa utaho force echo cyereka ngo system zufire mazo tuzinemesha ni atomukuru abere uri mu ANT yes ukuri umwe nari mwana yes no mu ANT tor happy echkwikawa NRM nanye nchimpu yogare yaguka ukaza kuroda happiness actually politically yes na side ina choosing basa kubana happy because cyane here kuriya nabwo n'ubutagira buta no butashimwe mugaye bwago kushara mu nkumbu byo gutegerwa no wasa kubora happy kuba kandi warete kwe kurara ushaje kikumuga simwe kikumuga kamagara cyo kikumugira yes okay the same question omwami Asim yes Paul Uganda ndebe kiranga kine kiranga
ekiniga nitukirebera aho kw'abantu bakucoma nacoma yitondija yita kutoroka irika wayita nagembundu so izo stories zikuije mahore haine zitakuije mahore zitorokumanya ashobora gukurana n'ebuhuzo n'ubundi hapo rebe cyo sasa ryo ndagamba munonga sasa rumembundi ya government rumu uniform konkate eki yaberaga tutugamba fuzo muhuru abukurikirana n'amabare babo tugamba bakaza bashababo tugamba butuwa turukugamba abutukugira ngo bayefera kuno batayefera so turugamba abafutazana bakaza amarwara baryo mutanda because of violence aturi tugamba isasi ryoke ryagambira cyanje arakitana ko utwamanyizina so ihanga turi twinike naga antu iwuko muntu winike naga. Thank you Paul. Echo kubanza nyenda ngu tubanze twetegereze ngo ese yegera kuza kubaho fact bible negera ngo rahanga ko yahereze kuhanga byona yahindura na hanga umuntu kwihangira umuntu yamuto mu nsomu kandi yagera ngo ikishusho cy'umuntu ubwo nicyo kishusho cya rahanga cyenyine tari kubasa kumbiya ngo nonkunda nondwanira utarukushikiriza ebinshemerere kuba ni intunga kandi ndi mukeshusha nicyo kimwene cyarahanga so nyenda ngo tubera abamazima ngo eje mbere ruho muyihanga ryitu ko kuturi kugamba abantu bargira umukeshusha cyogo uwatuhangira rahanga nogo rukwita nogo rukunyigisereza twena tutwakiriye umukeshusha cyarahanga cyabusasa munonga no kugira ngo hati okwita ningashi kore yitu nkihanga buri kimwe cyona kine trend kino bwire bwacu hati turi mu bwire ubwo masasa umuntu mu kwakuriga yacikora nogo twirataka kikozere abona kukimanya ngo nikibasika nicyo kibireho ajya tindwire ni murongo yes biri nimbasa kukwita government ndonde ninga bure no kundonda ninga nkora izina so orukwenda kwa serembo ya tkavu exactly hajya tkamfte echa kabiri Paul institutions zitu abahangwa bari mu offices zezo umuvunanyizo bwabo nemirimo yabo nyingi munonga tubafire yo kumanya abantu baba bari inyuma owitu ahingo rwo kutira umusirikare muhango munonga na kano kwa kutaho mu hoteli ashabe byukuri hati yana yuzana aba bodyguards babiri nashabe suwani shatu hariya akeza bete imumije muri yawe byasigara wabyanga to kuza kuri izobere ubwo yakuyamba so umuntu urukora mu mbere kushetyo ashabe suwani shatu abanza arya ebyari kwenda muri yezi shatu akeza tumuje atabasigaye imbere yanje muje muri yabo kitoki hatananyenda umuhungu akeza tumuje muri byatsi muje muri byasigaye ando kano kayazandije uri kandi nibinje yes kayaza kusetiga trend naho katwaza kumantuka tukabure exactly so ndumuni nkwereka ahitwashika exactly so omumberejo ni institutions zizakubire ni zehayo okuronda abantu abo abarukunyigiserizwa nazo tuzikikozere abamwe mukurebana bitwa abakubita tubakubita abo kugira ngo bababanje numuka no mutwarize yabo tubatwarize ibweje nkabakoze umuntu nabasa kucyamo kushafere gisente zawe Denmark konko akwira ubwabe bwawo ubundi ngo mukozi abagiga bo kureba nabasa kurgaho aba bodyguard namazuma n'umurimo gwo kuma mukama wawe konko muntu ije yataho umurogiye nka yabyama mwaza heru takwenda kumanya ba mwahumaraho kumuyimukaho mpaho tugende yashika handi so omushahankana na munano muntu takahumira hargayibuza atshogo murimo nkagusikira no gwensikirana nugo guri nk'umunsomu so ningira ngo nubwo bwire authorities za government especially in parliament ebinte bika foro ya parliament chikusasa munonga ngo abakozi parliament nayo yonkateka fire y'umunonga kumanya abakozi
emirukore yabo emiturire yabo na n'abagiga baba bari gukora aba kubahereza okora impyo kurikira abakoza simu twine ministry wakarambere yaho ya reba noshoto izo twine reba unions konka nazo zini no shaping there so ati orupuza gamba mukozi utari yabona no nyoni ngira ngo omuntu ashikere kugamba ha mukozi nogo rukwetegereza umukozi imbere ya rukuraba nicyo busasa munonga abanyakorera bagira ngo omuntu no baso kutunga konka ko kutunga nikikorobera munonga kuyebwa hiwarigira hata abantu ko kiko mu institutions zeze kuba ko ba MPs nkoko kugamba kuba ko ba minister life completely hinduka ntubeta bakambara no gwara bakaruri akashabero wanyu mcyara so takwenda kumanya embera yori umukozi uri yasigira umuka bakwa kutura nango bamwe tubakimanye ngo n'umugana hari maburo nango bamwe nakozesa atakwenda kuchimanya ngo ushimira ajye tingipo chega umuntu nabasakura kati umushara ndo kwe kitokuriye umushara ndo kwe amazima oyi ne fane no shumisa abana mushimira rungi supermarket muguru muri yemwe ko kurwara kuzumirwa kongumuntu akubuza ngo kubura kuryo kanywa kandi sente ndakuza urendeze nje so ningira ngo it is high time tugarika drawing board ntubasa butagarikayo ntubasa butabimaraho konka tubasa kwebuza ntwetenga gukora ki ebi biturukwetenga gukora ukumanya umukozi no mukozesa relationship yabo okweri nikikuru munonga okurinda amagara gaba barukumwana barukora yari munongo mwami Edward now amahanga agwa kujya ngo gakize kushemerwa monsiona haramu ihangiri ya Norway Denmark batari Denmark ubu Denmark eri ihanga Switzerland Finland Zealand abadachi Netherlands Sweden Iceland Israel narakizemba kam surprise tungu Israel iri muri stage de namahanga gwo kujya ngwaga amahanga 10 agakereze yenaku agatashimira uho nakaki Afghanistan Lebanon Sierra Leone Zimbabwe Democratic Republic of Congo ni baza bawe mwamuka amagara Botswana Malawi Comoros naganda tuturu muri yabo tuturu kuriya n'abantu na New Zealand tuturu kunuya na za Zimbabwe konka amasasa nagaka so Uganda turaye and two umukuru kamagara oshemeriwe Uganda Paul tikureba hunda kuyuna Uganda Paul ati ikizibeshino mu Uganda abantu n'umuntu asibireta yinatambara akasise nashora naho n'umwami no mucyarora bagenda kuyo mwami mu konka first of all bari different beds kandi umuntu umwe bari bilimit mambe muno noreba eyangure nation is the most dangerous nation ever on earth. Akwisa yona ni busting at a time you don't expect it to bust. Ninkoko kubo imechizimba okakumochwati yo kanta ambre njeni tukomutaunda kanta ambre mpikariya kanta ambre mpikariya konkizo baricho kubaruka esine yakomuru so ni view because ejeje why bakaka video clip ka audio clip ka kogomo revive na vugumo judicial already hati na yaba hine ebitongo bitari bimwe bya nachewa ibyo bitambuza ikishami cya social media ngo bawonde activists bazi kumurwanira kurugo mu cumi mu basindike sintasi meje neki so noreba ngo yargaye yabikitambo cyaba mwumba driver we ayasigaza amagara ngo yaba mu kitambo cy'abantu abarukora abakama institutions za government kandi imagine politics gira higura munonga usinga affairs zindi oryo mu judiciary turebo judiciary na judike chaze ho na advocating for an increment in their salaries barukwenda kubongeza bw'emisara okay hati oyeho uza president ya addressing issue as a pertinent issue bataka kumamba cy'ubusente bwo mu rwazu judiciary babeketa for umuteka kokati noreba no ba advocating ja increment omusara zabo tabakoranzya aha abantu abo kubakweraho ngaba drivers na caretakers abandi because as you look at the increment ninga entitlement yomkozi wa judiciary boned mukwase bona right out from us ukabino ketani nekindi bwana Paul
tumanye ngo members ba parliament no overseers ba programs za government na implementation strategies za government zone. So unganyo ni ndangara wasanga member wa parliament aliya floor ya parliament atakwa addressing pertinent issue keji aduna aranzia ahasongo ubundi zitagasiriyana because tuyendwa advocating nyoka magara byume yenarimo adios no wa FDC abe no wa naona libo tweno muyango mukabe house garo kabe house boy kabe shamba boy na bariri yarenga nkeko koyo musinzi akoyo koyo musinzi ikasama kage kire chini yo ne yabona akwazaziri kitanu 20 secho sema na basabu jatu muzumbu kama jache mu njama kwa gani so wala zaika mukaga ne yabona kwa ne yatamu kire chini so tuyeshaba iki kintu kiri politics turi kujangano minimum wage policy umwihango umukozi wa Hans Paul nawe usigaro abina amatunganye ukore mtoro makumyasha tumbuke bwaza hansawo because as the cost of living goes high of course na nebintu bitemba price ya commodities and services na yule temba omuntu wade wezi mtoro makumyabi chenda netano tokumbya muri saje mu hezi mtoro chenda netano nozo kuduka isatene mtoro musanzu omwana yisomero nasare mbende mitwara 5 nibi hato sanga umuntu na operating on a deficit budget umuringo ko hati noreba that deposited anger within Ugandans esa yona ne causing haza kan yokeji orebere ogo muhindi ni sasa na Indian zazi fraternity abadyo muyango kandi sima government ya Uganda kureba ngo umugambizo wa police ajeyanza aba Indian community kuchangwa beka security guaranteed because it was an isolated case in chaka bahoga kuyabafona investors bari kwizo munda eihanga konka oreba ngo nabwe bye buri bushungu because hatu noreba bwana Paul investor nabo buri mu manere ending bwana Paul atabantu banjira cyanaga umushobozi investor ba icheneka kizire kashanga yazara ushungu hato wale cheneka chazara kashanga yazara ushungwe birujya ngo kusigara yawo niki umuntu nakwatoyinka mukama we ko kunota moto kepe munano kuko sabani mukaba ari mbatesi mu bitanye kahunga nareba mazimo yabe ne none ne nawo karaje hati nawe mporene na sinji bitanu zo kunena mawo watazine ayo nareba tapungwa mizigagiza anywa miza kwatize kiganza ubutamizi anenera kuchora jinda kume ngono jangu that deposited anger waba nozo motoka yako bambwe mukaga no jangu nati no bushungu mazimano gabwa na Paul obugano umuntu navuga nka bishop ne driver navuga bishop ninga bishop nko bishop yataho mu hotel ko mu restaurant ninga bishop nko ninga reverend driver we umwana yasigaro mu motoka ayo narimiki ninga fata ko yaza kurya umoteri hato yebuza emineke namize we yasa moto kije takubasa kugitezo bazungu wawe because ba drive nimbe nimba cyakone takutuku cyako akobi experience na basakura kusakura abenu ya soske motoka akutego akomana ineza ubushungu kandi twaba tuyaguja tuyaguja bisente ze kanisa because nyono bwazo mu restaurant omo tokuza kujya sente za babuze muzumuka nengeko ne sente zaba kristayo ne sente zaba kristu ne sente zaba pentecosto tole kogo driver na waka ya sentezo because that deposited anger ne money ne developing aka system no mngazyo hata noreba tujeze twachiribera na keja abanyamahiri noreba what we see in the soldier is a mirror and a reflection of the communities we live in ati no basawo taba police otomanyamaheba you exchanging guns to the ambassadors but it is a reflection of the communities where they come from noreba umuntu kineke cyayini ategeza ngo mukaza bya natural bacheza kweshweka omusiza sanaka yaza ayimuka mukachi kozi nabana gadinga security ya family kwesho ashozaye omukaza muteka funa mwe demo inaichabiri side za nankejo muryango y'ejo no district imbaso butajirwe konka hatu wo musizi chabiro agenda kwata akanyoni akafuni obo kuteza amabaye atero nankejo mukazi akafuni hati atera misi atera kitande chona charagaka akakana kenja ka mtu karagaka hati amanyango mukazi yafachi yafira argazo mtugo afine ayihana kafu omukazi ahoni wa omukazi saiji hati oye uzosumo ngo we muhuni wewe ngono reba osubero hati chama isa ngona kana yakubita
wakama ngo yafa yaza kutandika ngo we yafa basi atoreba mu government bwana Paul. Yes. According to demographic survey na research yakozwe bwana Paul, aho kusanga abantigana ebicika 30 na 3 abantu bababwiye mitwe kandi babwiye ngo aho kusanga abantu 10 omustudio inde baturubangaye turubani koga twashiki 10 basa tumbaba babwiye mitwe no nona ndakwiza simbanga gamazima nkuko kubagani mama bere kutwantu gambusho tensi yone kaberere nka chorus straight nka kapeti ya studio ya Sky Age tarho mche tarho mhango tarho escort tarho bossi tarho driver tarho jaji buri yomasheme kushemerwa cyo cyumwe driver irar sania na bossi kwara boss kwaraze kupangisa rumu aho ndijo na bapangise hariya no suroti oko kushoto buri yomwe sheme kwar boss arso notakozera sheme kwa inesend no suroti kina cyane kiro ekinaga nusho twocubitingire cyangwa twantu kwatiza abantu bagera driver hikire abo icyo mukuru nari yakamutsaga abo ikintu tunga miliyoni 13 driver katsigara ari yabe so ni ensin no mustari we bari munonga nyowe ninjira ngo nangu tutakaguma turebera ahabya masasa habya ba driver na nuko mu cyaro hatu no shanga bamwe no bangaye rusi chairman rusi hakuba we nabasa kusayininga ikipapura umuntu ayiha akasente haturiyo hata kufuna hona wa mwange ubutinga no kugira ngo reka tureke kuburebera higuruhunga ngo kutoba twagambire kati ito twarebera revuye mbundu twarebera harevu ninja kutomeza no hatari yabacyaro wabasibana barigisanerizo manyiwe onshagize manyiwe gun headmaster mbanda za ishomero abantu zo mwana wa akubanda ze fees wambugana wamutere mbo numbanje utati nyine sente ebyo byona ni challenges so tukazumara ho tutankihanga government eine emitendera yakuraba mu kureba ngo yatereze rihanga nyowe nangu ni nyenda harige yonka minister umwe na washoboza katambike agira twonkananye byanjiri atabantu banje nyenda babiri hata aho tumanye ngo baturwana atunanye ndebere byayanga abantu banje ba aid banje nabo nyenda babiri nabo bakatambuza hata noreba akiri side itwitwe kunuya icyo kureberana kafuna weruka munyingi ubu butambu bushobora abo kusasana ububinje ka idiosuko yayagambe 70% iri nico kurebera hata batunda kanto kinera x nyingi ubu buntu no butunda muno so nutwendana naba bashije abargeyo ba dressing eshongeza no bine platform no bakubasa kuzom cabinet no bakubasa kuzom parliament no ba ministry nangu sometimes ziri in charge of abakozi nanga ebindi bitongore tikwetaga tugamba abakozi bonga ebe bintu tubira mu government honga na no private sectors tukoramo ebe bintu biri mukama wawe nafune sente okora meza ashatu nangu takakushashuyire kandi ayenda ngo gume no performing kuko wakuba no performing akushashuyire ochi performing kuba kubingana no mushara gubora konkane guyene beretwaki habo kuba tarukarisha risha kubere economy yitu ya Uganda it is a free enterprise economy tine kareburebuzu waya kugirebuza survival for the strong survival so kunogira government nkuko Mr honorable kuyagamba ubwo wibanda yagira ngo government eshimiye kureba aha sintu cha minimum wage oninyesiga ngo umuntu yanamanya ngo ashimiye kutunga emitwaro 50 niyo minimum wage yeye kipasingire kiri uniform tashemereye kuba na complaining abo kuba namanya ngo namunywanu we arukora rira nanga guru ari kisoro twena tuza kwingana kandi kutwakwenda increment on that ntugamba yira karumwe kigarazo mu parliament batongera konka hatima mwahura drive wo muramuzu wenga achiwe drive akuvuga ha district mwambara
bagira ngo bakora uniform drivers bona ba treating equal hata barwana bo muramuzumanya hata bashomesa umusomesa kora araba yaho yakingira abantu mu kirasa tunanye mwamutampire sente tinkugigura nubwo bari muke kwereza umusomesa sente no labor union zeze abasomesa bine union yabo Uganda Teachers Union, Uganda Medical Association. Labor union zinazaho kurwanira rights z'abantu. Kandi byona nintureba nibibaho ahabu kugira ngo abantu tubine rights zabo ezkumara. Okay. So, konka kisirebe niki? Labor union zezusuminje mu Uganda konka bo kuzebembera bizire bine agenda zabo. Niza kwice kurebera tukatwine statue yo akari umugambe murunje kuyabaza gamba hajya basomesa nanyenza humpora tindi umusomesa wonka mbwena kashoronze nshongo hurra mazuma nashorunze ina mana basomesa bamuze nyuma kuyahereze bam pickingam atejo union ya ruzingaki amani take forwarding issues zabo nawo bakazhura tukatwine Uganda Medical Association president wa Dr. Obuku nyire Dr. Oredo yaza ho yagira ngo we president no arkwenda kurabya aho cyeye wetakwenda kumanya issues zanye zibembigenda issues za interns ezo zona zikabenzo under that association hasa baz presenting abantu bazhura ko habo kugira ngo zo mu covid yes biro medical association ekeri kindi ahabo kugira ngo bari aba leaders ba these labor unions zakubenza rwanera rights zitu tuzukutwanera hati nibazombe byabo so oshanga ngwitwe umukozanye njye umusya kuyizere yazomba nyonyotse umuyaka ya Denmark ya atoshanga itwa abantu abazitireyo bari abaturugamu bazomcyabo hatitwe twaguma turyenye mantureba ibintu mbigenda umesho konka Mr Paul ibintu birukubi itu tureka kugamba kurya konka ba minister batambure but paying visits nango umuntu weno umuntu akoze so umuntu jiro tizo baramwenyenda kuzowanya o comparing oreba iwakwa kusiyo wawo kazomuza tayirza naki okamushanga kuri yo mukazu k'ebinyansi mbweni wo no hurota tugira mutuma gwo kusasubwa abantu abandi tweshasha untubaso utabankiwe konka tristant improving kandi kinkumanya ba minister arma bineme abarije abine mcyo mirungi ushanga yakubuza abishiwo uragize reyo nkakaju yakobusha konka 50 bwo kombe kejo hate ni wenchi kustura mujuro tukana hona shimukama wanje karinja muze kuntaya yashange ntino wowe kuza so konka no ushanga arho tarho connection umuntu kubari yakakubuza kajya tubitiwe yubahota family yawe rara family yawe operaninga ki hazobwe nubwo buntu ebwo nubwo buntu buhwiremo nkakwatsanda nkakuyambana hatebyo bukahwamo hatibye no kugarukamo so ubuntu buza mubuta twine churches zito abantu bazomchashi bashabi bahinduke imituma abatajunurwe bajunu ahabo kuba twahika atwahika turya harvolcanic mountain adene makandura kere kace tukazomuka humuro so ebyo byo na presenting okay yeba no deni makana yenda kubuza ebe kubaho na accident ninga mbiri mu mukonimu kwa ibintu byo tubera rikirira mutara mutijyango shayo ntsakure tsunami abo kuba isasiri ya isma isasi ya Kano Charsi isasi ya Muhindi isasi ya security guard ni isasi ya security guard ndiri zoba na accident magani ngaza kuishi isi magani ngaza kuishi Denmark Uganda is one of the best nations in a foresighted leaders nujuka amezo machimu nonga nyuma umurudi rwawe kajya tugenda kufa mugenda kufa bese jeno yagurwa kandi yabagamba ati tuza kwerekera hati
Mr. Paul twetaga kumanya ekintu kiretere niki enshonga muri leta issues zezo mu ihanga neta cyane kandi ngo n'umunyagora akacufuma ngo kinyashanje journal cyangwa kigambo. We have failed systems, but whereas we are looking at them nkeze failing njire hinabuze mune ziyamba kugenda mu misho ihangere turumu omampao n'abare ba Sky TV n'abahurikiza n'umukimanya jengu abebembeza butwini ni banguhirwa munonga baba nibembera bo ecyo kubanza nibenda kumana bari mu Uganda nashabiriza nicyo kureba nishirwa n'ingambara abantu the most vulnerable person mu mihango n'umunyeto konko munyeto no yashirwa n'abari productive to any developing nation niho bantu bashomere konka no bari vulnerable umuyango mu Paul n'abahurikiza namwe turiyango kimanya ngo hari umuntu umwe wo gushanga na mishara y'abantu bukaka niwo muntu ndije urije kabagana temera motegize leta but remember nyowe jiro mwishomero umuzira guze kibazo cya gesta cyabo enshonge ya lese na ntoro mwishomero no kujya mu productive to the nation ngire kinagita ihangari yanje. But in the end, you're vulnerable, right? You're oppressed. What do you expect? Wihanganiza komanga. Nicho tuyene magamba ati twaba turiyantu tugamba. N'abahurikiza n'abarebe teka Uganda emyaka ikumumisho. Aritiza cyangwa. Aritiza cyangwa munonga. Abantu baza kwechawa. Ngoku mnywana wanje yagamba uyo ne time bomb. Yes, muzokwe muzomu offices zezo mukore muri gukora manyangwa abantu mumanyigize manyangwa abantu bari yakisika yes mwana bagome bari yaboro konka abantu baza kuyekora mu muro kandi muri ngo gutandika gutumanye kashuze ngo kindi niki hati wono teka cyangwa umuntu yaza kweha yakajatereka ntere minister mukamanda masasi nababiri press for how long nabana hura cyamutuma so abantu baza kuba press muza kubanyigiriza muza kubakora barako ebu kwenda kubakora konko ubwire bwawo bwahika yabashaka. You can fool people for some time but not forever. Okay, yes, futuratsiamke ebuzo tikine bingi oba ryeine turebo kwerekera turebo ko byonka Uganda yabitino opportunities zo kwasa ku exploitinga konka futuratsiamke tujya kwantureba nekiniga ninganira rwabukuba mwamika magara ya to hitinga watakena mjango atimbe akata abukwa nanyenda turebe the psychological part of these crimes of passion to winki research because remember owatire minister report yabanze kushora kajango gumushija abayine mu kizubo mutu abukwa captain Michael mukorakagati yatogo mushabe na kumanyu ningira jengba muyo abukumtuguka utakoraje ijoro pote hereke na iyo muhindi bajya gushaka kwa mbaningire kwate mbundu kumaraka ile karengo abo ko mutuguka gutarije so emitubireta abantu abine mbundu bora kuba kwatsirwe bine kizivu emitwe beyireta arene abakinu twarwari yabo kabagara gafutugambira ikibira hamitwe then turebe psychological part of it ubundu ngo mkosi unit seza bashya bashumika ko inimo shumisa psychology tugambere crimes of passion zija peak ya kinziki tujya kwatari izo shongare turebe niki kwihangari rya kugaraka aha buteka mbanyeta Paul abaho reka tugaki program bagiye kubiri katumure ukake yaseda kike mu gihe aramushayina katyamuke ntujya kwanta gumza mpaka shayitano takarga program ko biri ibyo arakora gumeho. Sky TV irakari abantu. Buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro otaferwa program omuhingi n'umulisa aha Sky TV.
kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka Shunze kanibo chira kweshongora totera yo kamwe ichenda monywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti ichenda monywe kabiriti ora kacunchumuro kanywe karakumaririho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda kushubura karyo maduka no masupermarket gono mwihanga heresime yazuru mushanu mushanji 5 9 2 5 orwa kanoru omu program eyo mukozi nonda compound yawe benere obase kuba kurungi bashikaho umuntu agire ngo ari yaheru shane nimba nkino mutwe so ntaho siminti nyingi mbanza mu butehimba after ntaho siminti nyingi nsiga icyara nkikora abo kubanyo nimanya kukikora yeah mbwangugu shuwari ni ndebo ko kutugomere dene mitehimba nereberwa aho mukahengere ngije hati amahembe ningareba yone yene miteye harimo hato mu rurimi rwitu itwabarisa hate agent ntubantu tugete igenente yenyankore kisa tekagizira ibara hati abo kugira ngo erangi ya siminti ni kisorede ahantu korenyije ezebyoma umuringo gona tukora madrasa umuringo gona mweraga mwenora agicaci wagarebaho numukora na za caci numuzikorera madrasa namije nago tugakora buzuma no gwakubo muzigiti tugakora madrasa gona gaburishika tugataho Sky TV irakari abantu Rock Boom, now in a new bottle with the same taste and same positive energy. Available in a 320 ml PET bottle. Rock Boom, feel the positive energy. turebere nshonga za rukundo aharubajuro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo butitsuruzana haba mno tabanko mumaka turebere ngwebi nibiretwa mu obutesugana okushango tinde vunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho bula Sunday shayina necweka paka shayitana necweka ezo mchiro sakwa ntukusiyaho amabaraka g'abantu harimo inshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kawaterine Primary School narishi aha social media platform zona Sky TV UG official Sky TV irakari abantu Sky TV irakari abantu akari abantu me bari mnonga kandi mukurike iyo umutumo b'abashobozi kandi program y'igimba gita okubiri edakika na mukaga zonka ezarabo mushayitu ya kana kandi nyiniyo shayitu yambuhiro program y'gimunkereze nshome message zanyu Mr. Paul yebare wa Mr. Paul yebare n'abatensa barungi bona Uganda tekine abebembezi abari kusasa waboro minister to kumugambira oti omwirwaro tarme bazi we nakugira ngo erumu konka we atakuraguzamo natwarwa indege India nyonewe twine na kagari
ko kutsindikaho umuyuru ko kutsindikaho umuyirwaro nenguto zikafakari mamuta sarongo naragakegegwa sarongo yebare mnonga futureba umunyakegegwa abanyakegegwa muri abantu bamani mwebare no kunda sky aha ninyowe twesugwo mu Daniel obwahati ndio mu Rutororo municipality. Okay, government eshemerere kushomesa abantu okongera okwikunda no kunda batayi babo. You can't kill yourself if you love yourself, and it's the same story with your neighbor. Okay, yebare mnonga Daniel ku Rutororo kandi message yawe nayo twagireba. Aha, young private security guards are not well trained. They have a policy to post you to a place of work within 2 days after registration. So the government should ensure that the security guards are trained with good skills of protecting the society. Mamweta MD Kaboza Traders Katenga Mitoma. Abanyamtoma muri abantu bamana munonga mwebare kunda sky. Murije message zanyu nzija itwe kiturakore ntuje kwagamba najya ati yebare abaho mbanyeta Negana from Kajozia Nkungu, but now I'm in Remukoma Paradise. I'm on. He's on sky. Yebare mnongo mamere Negana mwebare mnongo. Keep the messages coming. Ntubagambira ngo tuje kushoma messages zanyu. Tene message turarekeho ahimurabe mu gitsindikire hona ntuje gumanshoma messages zanyu. Program bageto ko biri and reka tukona kintu cyemtwe kika umwana kamaga. Manya oba season yimutwe aho ko buri sasa ndije aho na report y'umutwe tukatwa murebere twajya ngo bamureke kukabamurebezaho ubwo musho umutwe karema. What is the problem? Wabahingana Paul nabari ba Sky TV ati nyoko muntu wasomewe psychology because I'm a social worker and question sizanja para psychology as part of my question. Bueno okweyanga nichikozinga munonga psychology kotocha omuntu no basa kureba natambara yaho because twaba kugina abantu no buga no muntu nangwa no officer kubwa district ninga meya ukana akora zasini we so oyango umuntu arubira umuntu kwenyini namazima no officer no personero ni human resource officer nangwa ko mwekango to wamwekango bundu wamugwamo oyayikanga namukachi deno ocheza odechikankisha tu watambure bigere mukaga footsteps mukaga ukaranze nyuma no reba ryo nakoreba kandi nakwache cyo wasanga nakora nakapanyo we umushati manyale do know what so atogo wamusango mu office nabana ati abarka hunga kona tempo apata kusasara barkasente kono banu no murumu bazo jaka sente kuama obanu yendeki otego jabanza wakorechi so noye uwente bizubiyebyo ebimo byakomoko mfamiro muka domestic violence noye bimhonda no yo maka ekwasira katomu yango domestic violence abantu bajya kwitana hati mihebi yemirimo yaba serious na LC series umubyaro indize mu bajirgaho ako abantu bona barwariye kimwe mitwe psychiatric services nzitengwa nurgaho umusukayi go kumustamenda one police constable one officer ko gwa IPDF naki omusizo kirere misiyona yaereka aba ibara mu chunga koze na abachutera amasasi mwena mumba so no teka kumupata maguru mpora okwesengeza nyo ironda ize gura tayamarwa ungakachi tani mchigero cyo mugura kunkaka riba ya jomutama ndabanje bafunze yo kartawo kaze kunaka zo mu gashotukora nagenda akwaka kanyuma unabasa kuruza tinga havukaho itakwitijezwe ati nyitona nyine ntuti umushati mwamureba ati ni munyomba ro musengera njamuza kwenda nabi ureba abantu abinjitabakamanya abantu abakuturana nabo psychology has it that ngo omusaha birnina omukazi esasha omutogoye ngo gucangari gamazima nukugari umushama 24 esasha omukazi omutogoye ngo gucangari omusiza mukabe 18 esaha emwe niciye ku mutogo ngo bakutakora bundi wawera gakubo mbwirobo because duration ya period nje ruta kujumanya na kusiaka bi psychology
yes gamba zimana ko gari kandi mo besha hanche kari mu mkwita so ati nico koreba emione n'inde abasiza ko baba aguri budo maka baba aguri budo mukaza kasese na yoje chanuga na muje chindi mwenu kodi jao kazoku bankoze kino bijaniza kakachukuri hati omusiza rundi cyo kwachukura nijore baramuhuraga nga training over social media omukaza ali sizobi omwana ali step mother way oberebe oba polisi nisima polisi ya Uganda so akatambaka akabenga training ga social media barava mukwase konko musiza nubwo akoreba ngo umwana abaryumba mukorecho omusiza tayine cyo gukora nayisiza because yagamba na utakuza kurye cyacu namazamana ari umwana wariyo naba aburivu ndi umwana wariyo naba mistreated konka love yo kutumbava I think nawo musizo bune nabarire n'ibintu bigumankine bitakwetegereza bwa hato mutuko bagwacangarinye takabasa kureba konko mwana ukakureba mistreated Uganda ne yetenga cyo wamukamagara kuza ko twavuzaga kare Uganda saje kitwete kwa twashikapi abo kwa wara masasanga cyumiro bingani tikino bwana kwazi bwana Paul ntekaga kabo ntekaga kabo ntu twatwe namuyaga lito tebekani ebintu bye politics because what unites us is bigger than what separates us is our country tichemu FDC tichemu NRM tichemu anti ninga noob because kare oman Africa omuntu kuyabirafa oba narwo mucugombe cyo takwikiza naco cyo by'ubutegeki mukamusitama muhembo murro mukoraki musase bwo muntu oba yafa na nabika yeye nabataba mukwasire but this time omuntu kakweza tukufa abantu yes but this time ato umuntu kakweza tukufa bwana Paul abantu bateka barya banywa in different gardens in different places barakuzabuza okufa ko muntu so orebangu culture institutions eziyo munda yihanga niziteka kurugayo kurebangu za rgombekari ebizirumu kuyaba ariyo arkabaka wa Buganda ari omugabe obano wabunyoro obano mukama no wabunyoro obanoha omu region zone zihangeri kurebangu ekinte cyo bastama bakora intercultural maybe institutions kanzo ekinte ki katanike kintu cha speech twaza kuchikora omuntu kufa abantu buri mwaka teka cyeye tukarebo kinsa general tumwine ayi angera kariyawo kandi yo tunugubisinje bututamburaho kongo kareba ntubyatandikire abantu social media orebe kinsa third chance ngora orebe abantu kubakoze chamanisa nomuze gutandikire meaning we are diverting from our beliefs as Africans nico kurebera isaheje bwana Paul no basa kutura n'umuntu omukikara Kampala ningo mutawuni ngomo kababisa kubera muri mbara omuntu no marana amwanye myaka 13 konka to kumanya nimba okutura nawe eco kubanza nimba wengo na buri umwe natinira amagara mugenzo abana betu kubamanya family yona to kujumanya nawe ka to kumanya bakombeke bakabya ikapodi ya mahigo yaho baryoza waya electric wires kakuza kushora mu gate abana moto kazona ni tinted ebikariya bagiga abantu babitaba bagiga bayiza emirundi mingi so reba kwakantu kumuntu kagenzene kaho mu bantu okay bwana Paul so we need to go back on the drawing board tusane turebe twaza kwati abenshi Paul obyo natinira mugenzo konka kiyo nceretecho we are living in a situation of man it a man society Paul kuba kumeza milioni 2 roko zitware kamagara mazama na ka facilitation kena kamwisya Paul natya kumpisi mitwaro 20 kandi Paul na wine mbere yayo naraba emugumire akuwa akafuna tabuza kumutwara ningeza kagitere yijakazi hamu denyi ngwa milioni 2 nakuzetera kamagara ati nanye namanyango asa kamagara kantuka wakafuna enama Paul tu emu akakwisi Paul ya msimtwara so nyinde kuonda Paul kumwisi hakabi so you need to fight back so you see in most cases when you place people on the wall for so long time comes people have to fight back okay mwasi wa politics so this politics failing jire havuga nyingi abo kuba ihangeri buri almost buri region tekora ministers babiri bashatu
twine RDCs twine cyaki ekanisa yo turimo kugiringa utaho kubaza digite disparese ekanisa niyo hamatsuga komeka kanisa deftange ngendo mwami deno makandasha babursandi amatsuga kandi workshop bursandi tar happy nyingo kasaje yokora iki so mama sim ekanisa ukan sort business well echa kuanza Paul people are awake Denmark agereza umuno kwene ngo abantu betegereza nsi yaba hiya oku wagambeke kanisa Reverend aka wito ku mushije kije na mushikera na mutebeze bizubi abantu bafebere bafana Reverend ejeke yempa bora ya kanuni mu Uganda hati okushemerwa wafa bakirebere nk'ikintu kikuru kunganye no kumanyisa ngo hari abantu senior officers meje kigunda kafa kawesi churumera abantu tubarashemeriro bakashasha tumurakirebere kwafire tumwine hafa bantareza may their souls rest in peace abantu bashemeriro. What does that mean? Inchimanyisa ngo nitwe obori hwamba abantu benda kumanya are you sympathizing with them ngo abantu bashemero tugambira abantu bingi mu harike y'abantu bashatu baza kwatese muzabo mu kamaka gabo mu ndayiga werebizo byajyati nyona kakafe hine shemeri obari yomwe tashimiye kurebwa abantu bato afero wero no nabo tuyitenga kukimanya aho ntikaho tuta abubu no bakubomwe unga yabasagurugayo operera yajyati na kakafe aha ataki nyona chemerwa aho ntushikaho tuta exactly abatagamba so ijo mbe ndeba his excellency the president nagira ati abasirikare bitu 86 government engineer gumchaka abasirikare bakaba bari okukorra umutima gwihanga patriotism allowance zizikija zita ezaza kumarisa abantu so institutions za government nka president okwagamba government netekwa kugezaho munonga kureba umusirikare okuno gwarabe natunga kasente kake konkata yine nshoboza yenyuma yaba yino umwana we nawe numuzire nazara nkabandi umwana we yashomeswe abo kubata yine umushara ugwanye tukubasa kwera mwana atabone kukorera umurimo gwo kwenda ngo akorerwa patriotism hagenda hereza ihanga rye nguko turi kujya ngo twena tukorera abana we ntukorera kubaho kurundi mu families so ninza kubantaje abanje baba batabireje so umushomesa nicyo busasa bashomesa abutwine tubashomeseza no mushomero gabugeye nyine aguba kushomesa naye ndareto mwana akabaterine because ishomero ryiwe yo mukeri yakushomesa mu turi mu textbooks tujine library no burango shomero abana tubakushika so naro mwana we kuguma jata nakashara kanje kace nanye kantwara umwana kabaterine so ningira ngo it is high time government kurengu ya prioritizinga ebyabakozi bayo ebari kushohoreza amasenti once inshoheze byo yahiza kucendera onore wakaza abakozi abantu twena nanye no unenta gukora mu government tinshemiye ku spending amunonga kinganisa namushasire kuteganisa stakaba abakozi ba government bunga umuntu wena tashemere kunyigirizwa yaba naza omukuspending omukushohoze sente mbwena habeho account ko kubalancinga oha government atabaje munonga kandi uri wuncyara kaba ku munonga atume for example Edward
umusirikare aho barracks buri barracks iri mu ishomero masindame boarding bari something in Tororo then aho bakinke barracks buri barracks iri mu ishomero umwana umusirikare nazo yanashoma mpaka hezini ya mukaba abayina magwaro barracks umara magwaro kakurwara naraguza na family immediate family abasirikare abo kureba abayina bazarero sako uri kushoberwa azayo bamuhereza karoni agenda koreke abasirikare aba beine ame shop very good kwenda kuombeka ugenda uja makenka aha bakwereza ibintu byono bitamuto kugenda uyombeka a subsidized cost hati yare umusirikare icyo byo n'ugambo musurusho kuko umusirikare urodagiye shana wajya una drivers tukitware transferring tuteho drivers shop turonde iya mashomero gaba conductor okay ati nyenda ku ekikora munonga Paul no kutereza institutions za government na popose kandi na mashomero gwa nkuko wagamba oyiza senior 6 nabaye qualification cyo kuza gukora government yako yamba mwana mu cyo senior 6 kandi obino saving akasento takata musfiz mutwara university uyu n'umwana umwe manyo ine bingi nabenda kujwara nabenda kurya nabenda araho mubiro batakuza kubara aha RS center sireri aha barracks so institutions so ningira ngo emwe ahibe kufamene ndeba jo amusuruguro bimushudu na hatu bashikiru bari mu head count y'abakozi banyuma y'imyaka nkenga nubwe Ministry of Finance ikirebera ngo shimeye kubara abakozi abeine ekamanya ghost workers n'abatari ghost workers so ihangana rishozo esente yingi omubanta batako ommetaro awita hindukurga nomba mwine America local government district ne barangwe n'abakozi abampaha okurwa mu town council satellite town council kunkai nakto abakozi tubari can sentence short so ni nyamu staffing area 30% government ne shora 70%. Thank you ne shora 70%. So it is ni njirangu ahitwashika na harungira gutfikyo no mindsa bugoro minister sorry no wari yonaza kubara abantu this PSC Ramadan good yes hatana naja nguriyo wamabati nabaraba nkiba cyafu so ekindi kugeza kushobora Paul no kugira ngo esente ezo kuburo nyanyenga nizimari yangi okutereza institutions so that ngwebe bizo ebituyine nibike bibasa ko I can tell you ntwatenga kwetegereza emkozesa y'abantu na no kuba gukora so that ngu twatekaho free service umushosho services amarwaro okushoma inshuruza y'umuntu waburije neza kucendera ahireza government y'uko okay so Denmark umuntu nabasa kuteka ngo no munafu y'abanyayuganda ku cyaka bazibira gukora mu bateka tegesa ngo buri kimwe cyo kwenda cyona kine government ni mujura ke kugwa turukushinga icyo twingire tukaza kutunda kikabura gatare nikiya NRA stroke NRM tugizere ngo ikateraho environment yakutugema tuyitodiya ngo generation y'abana bari mu myaka 36 tine mwana ine pori ikabagema mwakora muri physical fit mutari disabled yabateraho ubusinge yabateraho road network yabateraho minimum standards kare warwara health center rero wanda kushoma bona bashomero umwana ekikumuzubira kwa productive amyaka 30 o government yagemere owehire imhanda oyatejeho free education ubwo mwana ekikumuzubira kugira umugasho mu ihanga kerebera necyo abunki buri kimwe cy'uko cyo ngo mworo na government no bakhaje mtwara abiri na onara kandi abatakutungana benyi then industry ni ikintu zo mu resignation o drive buza kutomeza jaji waroreba ngo umushara gwo kwana mu kito resigninga so embera ka ruto ni tuntu tujugumya mu kake
noreba twaza kugamba by'amazima ukareba aho uri kuruga ukareba indi kuruga n'abanywana banje bakareba background iba mu districts no makaga abanyarwanda n'abakozi munonga abanyarwanda n'abantu abakorera kimwe munonga konka ahuza buri kwisha bukaba no kugira ngo we don't have a level ground system zik nizikoma abanyarwanda binji munonga zibakoma nicyo wagamba utabwa cyo batari kwinga shiko barahinga yes bageze bicone ndugura zinga kashi ikiri kuri techo niki abwachi investor na isha ukamujya investinga for this period of time utakushashura mushoro rero munyayuganda wakakushashura umteka so program cyane mutwetegereza ndi muhinji yes bibere yumukanje neze kubihe yo twareshe ari makana shubura politics kamera shubura politics ay investingo mo so okuhinga wahinga konka kunde nahinga for example rukunjiri okuruga rukunjiri okurete bintu mbarra nkabiguzo mukatara akayiguru nkiza kunko stinga kita okutonda kusakura byamu ruhurire ruterire okutorwa ruterire nikimesa no transport cost neza kuza hansi ihanga ryaba ruterire nikimesa chemicals zintuza kosa kufuhira inyanya zanje neza kuza rya hansi zindetara nanye nko muhinji naganirwamu umuteka so program ekizubi ntumanye iki ekizubi kibuja abace nibenda ngo bagobe munonga umututu yabinji kandi umuteka so program kigenderirwe kugira ngo iwe imabinji bari bucwe kashanje mugume muri kube munonga mugume mbategenga umbwire bakarunko bwaka bakutumehe bari kwenda bakugambe ngo ko gambeki no bucyo kwa kigwiro kigamba akona ngo bakushashura is umuteka so program abebembezi bitu nibamanye ebishe kwani bikorwa ubworo bukaho bakacendera na gamba NRA stroke NRM oteje ngo marwaru umbembezi bitabona uri kuzomwirwa rumwe noha umbembezi bitubona bwagamba uri kushomesa zo mwishomero ryacyaraho noha nyone utshomeyo abwaci nyone ushekwa nshomeraho rero bo bakaza kushomesa handi nikibone kimanyisa ngo ishomero ryo ryine kizibu nikimanyisa ngo irwara ryo ryine kizibu ekizibu cyangwa munonga no kugira ngo ihanga baryimero uburinganiza haro bari abarije munonga harona naba bari kubi kandi abari kubi nibo binji icyo hano gambo tabwaci umuntu so nafa abantu bakashemerwa ni mango umuntu gatuyarye kizibu no munyunyusi narebwa direct ngo no munyunyusi mwishagwa cyabanye ganda batari kushemerwa ngo wafu yes kibonire kongo ukitabonire ntumesa kareba inobwa bwo kwiyaho bakakwihiraho akwayo problem to them you are threat to the society umuteka so program ninteka ngo omurimo gwitu umuntu gukora kugamba konka no murebi wa Sky TV na no muhurikiza ayine kumanga haro umurimo gwashemire gukora ukutereza ihanga constitution yo kandi yakigamba ngo power belongs to what to the people konka amani gitu tugakoza isomo mu buryo bushemeye kwani nigakoza sabwa abebembezi bitu bako kwani batera touch umuyihanga bari ngo ihanga yes bo bariji konka nikoreshe kwani bariri umuteka so program yoni ngambira ntitu muntuza muza kwani muhora MP kana kani minister kana arabaha abantu bakingaho ngo bamutera bamukora kubi akwa bantu kaba nyigeza isina na ugambira you can fool people for some time but not forever ni ndo bazotegereze class y'abantu abaruvaru nareba kusingo kubona bonani baye naba bashomere abagira university abazira bakaguze banja byaho but they are not productive to this nation naba bashomere
urukumanya akwase miliyoni 10 ya State Service Commission bazirya umurimo bagumwime nujya gogo mu ntayine kiniga ki naba bashomere abari kwetegereza abari kozasebwa abuturi kweta ngo ni investors bari kubatera kubi bine tax holidays aisha bamuhita ko mu rwera guhinga umuceri aguhinga iwe shomero ine degree uzayo gukora kutera n'ihanga ryawe iwe to kashobora bakakwa tax holiday yona naba bashomere abari kuma escent kuze za parish development model zargaye konkana mu Paul wazirire kandi zizo kumuyo mboro umutekano so program ukareba mu covid office ya prime minister ne jamwe gabira emitwali kuma abantu bari kubi nambwe nawe ababere bari kubi bote barazubwine abalige no bazitwire ebi byona nibireba kandi byetegereza so abantu okushara mukwabo tukure hare ibyani biba mwana mugamba ngo kurwara imitwe abwacho bya minister to kurwara imitwe abwache imitwe ne rwarwa abakumi na driver babo ayo nyeso ngazi abwachi ubwo wa psychology atushobora abwachi ba minister atari kugira amaka rwara umutwe tukabura ngo yatabuka abwachi ni ba driver na nabakumi nchimeza ngo harekiza ubucango so ekizibu okutisorovinga no kugira ngo tuteho uburinganiza muri yes tukingana konka mumanye ngo nabandi burubuce kanshanje nabantu nibitaga kubo okay yawe mnogo wa Denmark and nkirize still so message yeji mbamweta aje to good evening my mentor nasima program yawe mabare bambe okugambaje wish you a holistic and jibristic night to you all mbamweta Tracy tugume na rgakazo yebare mnonga Tracy mubare mnonga kukurata Sky TV. Hello Sky TV, I want to Sky TV ndamukize urarebo kamagara ninye Rebecca kurga kashangura in Kagongo division yangu Rebecca wamanya bas so okay well messages muskipi zija now umushaba kamuteruhi yagwaje atagamana gwanteza kuwaga tumurutoke waza kuhinga ikishambo kiza tagamana gwanteza gankagwa kuruwaga tamfuka atwano bukoze mu ruhamba agamana gona gutambundo tugato mu mbere y'Uganda umfasho y'Uganda te turi mu mbere byo mu tura failing ashika kwita bokure mu kuba karasho y'Uganda tinse kure mesoka shika committing suicide notisingu politics twiri munonga twatwarwa street talk ebitukura street twatwarwa speculation ya corruption nguzo mu Uganda bagaiga ubutwa bw'abantu busheshuro mbanto abantu baye cyawe no ine cyakubasa gukora kice yacyargaho yagumara ine cyawe because yiwe kice cyo no abanya Uganda kice kibari umungaro cyo bakikozere ninga musho tugahanga abahanga ubusumu kenga mbabashije akigene gacyona kanushuti kiretwa politics kanyire munonga buri zo tugamba bagaiga manya bakuruganga hiyo. Don't you think which in gechi twakidivertinga to a productive youth abukuba population yitu irumeminyeto mingi in fact youth nibo bengi Uganda ne mwamahanga gaine minyeto irume ibe Nigeria mu Africa muna Uganda ne mwamahanga gatakurenga tutwerenga ihangari yakashatu abakuza youthful population at population yeminyeto bangukire mweshomeremu. Don't you think umwami abe don't you think we can get to kitombindi kandi tukaje kitwakora is it not a misguided anger hati ekikwekelechi na mwito bingi twaleta kuteeka politics konka bakazikura ezokufunira ekyokureebera abantu bingi nababeni bakubwira omubaju bwa politics wabuze utahaba kikindi ebyokukora nabu abakozi bawe wazokumbyara norera abantu bakoze bagira hamani
konka kubaremesa unakore nako mutwarizo mutwaro mbasi kuguraho rangi mutwareho ubure export cya sabu nanuka ukahata umunyeto n'ugwakora mu umugato n'ugura shiringi kakaga hati no wasigaza hinkumina tizo kutwara sabundi nchuma isa ngunchakaro inogaruka koro nakurwona kore chitori koro mutu gwa sabundi echo ncheretwa obutinga yingana umubintu byemfuna okukuna nagambere capitalism oyine binire chumwe kandi economy bakagereka kuraninga arabayina yesharem ekintu ekigwira government setting prices tine kintu cyo kwesharra munyondi yo muhinji wo mwana omuntu akunguraho umwana no wakungambere be kandi tinkayanga habo kuba tine evidence yinyine ngono bagutunda aha be yeyo erengeraho ato mwana no muterese umwana atatana kakaga iwo kamugira ngo nakashanje utineho utina kugambire government setting siring ngo nakashanje atamateka yashingiye shiringi bina so hato omuyuso yabire narisa wamugira ngo urita yashuma yaza haribana narebe kurisa no kumugasara umbazwe tugukushuma nanguna nabo kugura ebirisa arahabo gurebe ebyo kurya byende supplements zirya higu oreba ngo nokorabusha so umuntu argaho ayicyawo hatamanya ngo abo kumunyigisereza naba no policy makers watubuza utenshongezi zo zikabanza retwa iki kintu tukakitahabindi ubusa kitambundu kitamusi hati obu ece kinga na wakitamusiri tokahinga ikiro nizo noteka kuhingo girota oyo noki so hati arho abantu abutushemerire kwerekereze kinige cyo bakahindura mbintu tukashemerera yo government etereze embera y'abantu kubahoje ekore ebyeshemerire kora mbese kutwe twagira ngo kwita abantu katugire ngo nikireta stress government institutions zayezo kubasa kubinga hwebye bintu psychology baka comforting abantu umumbera nunje zira zuruho kare katugire ngo benda twagira ngo abantu research yayereka ngo ebikurete byona na stress niki zuruho institutions nchumanyisa ngo it will take 5 years kuza preparing ebyo abantu baza kuba bitine bamara tuineho economic hardships nyowe ayandisizente yanje amate nagagura shiringi nagaguza shiringi bishatu omugiga wageye nangu nabasa naguge processingira nanga gatwara hero tina ho turinganira itwito wetu bushenye bakarete ecoma cha PBD ne initiative ya president Museveni bagira ngo ntuza kutwara y'ibitoki nangwa abantu batamamano bahinga entoki kunkati hine supplier nomwe emyaka icyamara kuri yaratwire y'ikitoki nyotinka twara yo gakitoki na kimwe witu nangu nabane ibabona so hato kayamba ki abantu ababire no bahinga bakahinga urutoki rwabo government niye kwihebitoke byabo eka processinga ekagaruka kabiguza tine no mwara supply ngereyo bakija batkoze associations twazikora bajya ngo buri kitoke mbaza kubana bakitunda sentence ene bapumakiro bakushashura tine ara supply ngere so noreba ngo president akari ine idea nunje konka aha implementation ya fera umuntu tiyaganyirwamo so umbwene hatiwe ukagira utangunoza kwiyaho embereji eyakuberu ekitoke hata nangu no kigabira no muntu tineho kukiguza so ntugira ngo government iwo kora ebyo sheme kora reba ombye mushara binganese tereze embera y'abakozi abashomesa bahereza amajwa aho kurara ishomero aba police bombekera amajwa marungi then kora hezo babuze results nuza kureba ibintu bari kugenda umisho konka twatucyine mberambi stresses
ninyenda kushashura school fees, nyenda kushashura amashanyarazi, nyenda kushashura amizi, ninyenda kurya omukazi wanje nyenda arebukeje nanye nyenda ngira akaju karungi hati akashara kinkwata nagira ngo nimbikora nangwa teka kusya na kimwe cyakashata habinte binyene no expecting ota umuntu nyenda kubera ho omura buri muntu wena yenda bera ho mu good life agire nawo kuyahindura amagarage nikiza kubaho kita government yabe tatiro ho muringo wo kubasa kuyamba abantu bayo baburijo nyowe nango byaba minister tinkwenda kubirebo nyowe kwa kufanka minister tushasha nyowe nangu I reflect back hati ngira ntumbesha bafanka photo portfolio no jangu no banga iyo mwarebo ha TV mutaza mtutakashasha nhaha fire bingi konka hat focus tugihindura tugita aha muntu ari prominent kandi nanguna naba bafire ebyabita tububamba byenda byabaho aha ubuwerema bwabo nanga aha butafuna icyakubasa kubana kibiyo so nyo muntu hate muntu yafa aisitaze no musingi because ariyo ndija yafa atubamanya ne cyamwita yaboremwa no kuzo mwirwaro nanguna kwihikayo yabura kabazi so tinkushemererwa ngo nubafa konka icyakin surprising. Okay, so whatever. Let's please. Ndaba rabe na nyina quickly. Yes. Ka niki yakoma nawo. Government ko cya kwashika stage kwashika. Government ikakora cyate shayi wabo babuja new president we have to get bakari. Cyo kubanza government ikoresha wawura kano wabambiri sasa bayitera wabuga batera broga wawisa sira nakaho muju wawura police wabagenzere yitongo hindi obo the environment ya investment wabura ngo secure ko yatera ndizo yatera ndizo to oyine mutumbe munano mu wiki o president uyanga wawaga explain ngecha isema wakecho muhindi kwano explain ngecho so wandika atkoze bazu icyo kubanza nyo president nindeba no kugamba ngo nayi yo gusungwe ati those who killed the albergare ya pigs, those who killed the retired Kano Charles Ngwa minister w'ibyo abakozi n'indomo ya pigs bo ati noreba umuntu akwa yayicawe nubwo kumwetiye mpundu najya tubayinda banyeto museka kunkana kumiza muna kwachi so nisaba security intelligence network ari again kuba strengthened enough tumanye abwenji abantu buri zuba nbechaho kazishe no mwazi kwaye ngo tuza kufuna umubazi w'ebizugi hange icyo kureberaho wabano reba imbera y'abasukari bito barukuturamo ubwa inputs bwabo ukareba bari umbax beza bakuturamo wabori omebo wa parliament or minister ninga high profile figure omnyanga izo bero wateka ibirabira namba 8 ninga nambwira kutora umwana wayishimye kumuhumurisa manyango musukaro gwe nawe ayino umwana kwenda kumuruka kuzayishimira manyango ubu wagenza rukaza umupira kuza kurya nawe uko musukare naenda kuza kurya hati kigeze kintu cyaba vice versa umuntu nakuma RDC ubwa kumukuma kujya ikomuka niwe yaza koza iswani niwe yaza kozya ebyaye byaba niwe yaza koza isuka oka safari exam tebimba tumwabanjura mwasi najya kuza kubanza kuko supe kotarusanga kakuba yargayo baza basaremba afandero ndi bigumye muyore basara kasasoyeje mu gitondo kasaso ato yibuza ubu mwara wensi wamuhereza manyubuka nayore byo nayozya imyenda nayozye bikopo byawe ubu busungwe bwona that deep seated anger nagumabya mire nayo so nye kintu kusaba nisaba ngo government should prioritize key sectors za government parliament tutakajongize sente kuzomu bicu turebe yo parliament abiri kuzwekera bemereye bata because ni kishasha kusanga member wa parliament wa parking V8 mu trading center abantu abo yo baza kwa addressing kugambira program za government bazugire bijere abantu bazwibaga gahoro zifumukere bari mbatamuze byo ngajwiriki mono jangu MP yo gurota stamina on time bomb isayo na bakubarucha musigaza magara
so nico warebirizo musigazi sabite natere ibintu nyinatere mugazo nanzimo kumbakari siyona ni yakumi omusungwe kasanga batureba ngo kindegecho koza na no kuzafutera sister we kuri ya football ubintu reba makagabe naragamo ati insini cyo mutwaro system ya zamani omwicho we ka sister wabe natera ngo amusini cyo mutwaro ati sister binabasa kuba 5,000 mingi kumishaka kurjira by virtue and by look of things abatazini the situation was out of hand kandi chukushasha no kureba abantu bakibinaga bamunonga no sanga ubwo gwafande wenyini yabiye nareba negunya zisente ubundi nibaziho motoka naja to store banka x muziko banking ati kandi namabu no waya negunya zisente yaza kuzubankinga namanyangu niyo gwabo munyaguhina bwabu yawo tuwabuze kizimbi cyawe ninga famu wazinaga account ona yakuja tumazima bana barukubiyembira umukaka wunga tikariyo nenju banze ngumyaga gutima batagaje ndabona tumurondera miliyoni emwe amiyunu rusanzu niyo zuwiba ukameza hakabaho hati yakubabicara uzi urusigaza magara hatumanyu nintekateka mu byaza mani private side tangumuru mbabaza na nesta wewe nintekateka no yagenzero mwigura akazomuru wakaguza mwayikundire amazirwe Mukatu mwereba muchika postinga mimi start chikamuyamba aho sango kwa miliyoni prozinga musiza ningi 10 ati mo vuba kwa miliyoni zinga vuba kwa miliyoni zinga so ine byo ya bitakushobera so Uganda twine kizivugana Paul abantu abindi nibari bebizuye ko mu yanga ka briefing this guys ubutferwa mutembere governor w'ihanga ukora abantu ma hiking ibinzari mu miliyoni 3 n'icweka one binzari ya miliyoni 3 n'icweka no murende oreba ngo Uganda ina bagomba jirya bagiyene kuba batayira n'amahembe nago bagashubura ubunyamo busigireho abandi babatambuke bihembe n'ibihungu nuko muze kubona kubera kuya so oreba abantu ushungo bibi MP wabo stamye V8 abantu abizo mu rukiko reka triste bayibatiye bwasirpu mu bigere ninga bwabagabo gore busyaka ukawara bizabigere empare bazinyera hanze bicweka ezindi stevia pabya black and red izo baba kubarcha mwana wanje because izo baba yanga magwaga wabona waragiye uyo kubayeza warafunde bizi no baso takuwa MP okizo mwanyo kabasijja ntwara 5 nari abari kuza kubagana mu mutsinji 25 mwene 25 nazista kuminya na sio sana zikaza magara okay mbere kweli adindi ngukubiri program bageta ukubiri buri muntu cyawizo gamba kiriyari iwereba ebagamba namazima iwe byingo byawe byo kwingwa no comukora bitunde ninga orkwija kuvugura wakucera nyencha kare abyataraka kaga ati linko mino tuino hora cyora kuri abo kuba taro kumpira mko nawe kwatse mushoro kwatse mpanda kwatsa kiso ningirangu umurisa wendi we tayo material shenze kandi umbazo kukugihugisha gahindura webe abunja okugura mati naco mukwara kunko kugura ombazi naco mukwara kuguzi why diare ningira ngo ize shonga tazahare namashoganyu okubiri niyo program ogumba mweta na yatumwe bare program mazima nimbareba kurga bukanga bamweta nayeba nunga futureba indeed bari nunga kunda okubiri. Thanks for the program bamweta Danson watching from Itosho ndungamo yabare mnonga abanyatunga mwe bari kureba Sky TV irakari abantu okay mwe bari umuganda ogumwata eihanga Mr. Abaho ekiniga nikiretwa omwemanyo kwabembezi cyo kutera omufisi ndiyo mushija Dennis wenshani ushingwa no ndiko nyakuru kukira ninkumanya so mwe ndiko nyakuru kukira Tereza mukakireni musigiji n'umwana unahandika tuwe Dennis umwana wakwandikira mugambira hindure mukakireni nsako rero shobeje message we the same question umwami Asim. Sincerely speaking, what can we do? Biona tuabere baba inebe naga frustration ni what bati hangari ni kugumza. Suri yakugumza mort. Yewe nyine enteka teker kugira ngo biona tukubasa kutere that is number 1. Nubu harabe hari twetenga gukora
konka tukubasa kumanya nenga kutekateka ngo byona ntibizakora habo kuba nko ku Denmark yagambira haro policies ez government iri kutekaho ukwebembera abantu utakucyetegereza no zagumunta cyetegerize konko ryo mu driving seat nareba ngo hati okutushemererwa kwanto bemberwa nenga yiturukuza new direction niyemo so ninyangu ebituri kwetenga gukora ito nk'abantu ahareva yito nk'abantu tubikore wabana bareba family yawe yo kugamo ukareba utakabasize kusevinga kumishatu buri zuba ukuzara kureke niyo ninyangu nawe n'umwuga gwitu okucendeza okuteka government aha pressure abuvunaniza bo gwitito nk'abantu nko butusheme kuba ntwesyo kingi tugira national TVs engage nitugamba mirimo ya memba parliament yayi n'imirimo yeri kumanywa iki cyo kugira ngo kwari mu cyaro atusugire ko 2005 byomwe cyo kikije cyo kikarige aha benshi omwebembezi satan leader ntumurebera kumushabiriza njimanyisa ngo ebituru kwete ngito omwebembezi buriyo bwayizere naturonda makaruru tibyo byatugambire abantu betumye batakubasa Paul umutajata ikiremera mpa nimanya ngo tombekere kanisa n'umwenda bishop mwene nyokunda abe MP wanyu ninza kubaletera bishop hapa abo witu wahamba mwene byare memba parliament ikintu kibasa cyakabiri iruhoriana amizi mabiniza gakora konka kukushikayo noza kushaba mizo ministry ya national water oshanga ya application z'abantu kekumisha tunafita nabo still mbarwanda kutwara mizo wabo hata cyo rukora ko kugarika kushaba kandi karuru mukana memba parliament mizo gukotara garesera tatu mpume setazanye ni janazo amizi tugarize kumunyu gunagure kumisha t-shirt tubyura that means ngo okweteka tekerito nk'abantu baburijo completely abiturukore mu batwebembera aho mpaho bo because tugira ngo omwebembeza yakuzo misho nakushingire kugeze twena tukubasa kwebembera kunkugu ogugu ryo misho yago mukine cy'iryo misho njonge muze ngo nimama gidi mamira muta muteko kubo mukine cyo cyo so somewhere twinabembezi ureda batufundikire nkai omundu mukino mumpa kungani nabo still nyoni nkitekateka ngo ntutekwa ku kwehayo okucomu okwekorera ibintu byitito nk'abantu bitari byo kurebera abebembezi bitari byo kurebera ahihangana hirukutora okay well what should we do hati amunya Uganda uwabo ine cyo kwata hukakura ukareba ngo nifutahiza ochame twerwaneho ejo emoto ibiri inebesije onkani w'umunya Uganda wabo ine cyo kwata ukareba ngo nifutahiza nikikwiguraho ecyaba kikwigamire mazima kikore namani kandi tutakaza mu byo kurwana naki anana abandi government niwe ukora umwuga gwawe reba ngo abantu bawe ebintu bakwetaga bafuna kandi babaje ekindi arho kintu cyo bakweta monotonous mu rurungu ukore kintu today tomorrow the other day kikaba mbene kaba cycle hatina naba bakozi ntwetagaho leave ntwetagaho refresher training kwenda ngo niwo hure izo barumwe to kutekateka murumu uhumuzo ho bwongo ki reducing stress ebyo nibiza kuretera ezembereza nakutera isasi na garanti naba mpumwiro ho kwezi kumwe ndi omusirikara meza abiri ninsiga nahugura umukana byaremiti aha retirement age yanje nimba ninguze kibira cyanje konka ejo monotonous burizoba ni reporting hari yankwate mbuno za ruguto nkwate mbuno za tinyine bwire bwo kwehugura ho nanye nushanga waza garaka cyara abana bakusigire hato mwana
tukaba icyo kureberaho cy'urungi cyo kushyira zo ndizo kuza aho wabure so tube ibyo kureberaho birungi government to institutions ekore refresher trainings abantu ebatendeke emitweterere anoja kureba embera yahinduka uko kwitana kwargaho Yerba tukaba noreba akamatsiko umuriye byo no muri maguno gwatorera kuyandika igishu tari kumatsiko gora bakureka utagasa program masukona gija yaza bwebembeza enteka zabagenzi banje munonje munonga mukomya nkora nacho mfumu ngwazina munonga no shisha kor kuzino munonga ushisha nibo babiri wakoze ibirungi nabyo mu shanga byagira bita byashishikara amuteka so program abantu bineteka nungi enteka ezo kutungura ihanga enteka ezo kweza amasiku ihanga nango enteka ezo kuretera ihanga ryagira ubusingi konka toro tukina bebembeze nkabutuyine kutandikira yiguru na president Museveni wakamagara kutandikira ayiguru tukina abantabo sakasejo nindahira mascot garo kandi nimbahamiza ntemituza kuyongera kuba kubi munonga okay na ndedanza pata masimbate shaza akoderanye nangu tanchaka shofro cyaka rizoba and we shall do it quickly, just 1 minute, not 1 minute, take a second. Ubutumwa butsinzi cyangwa kwenda ho umuntu rero kwenda umuntu ngo umutsinzi cyo ubutumwa basukume message haro gende mushiki no matter wa ya topic wa yataho as long as you will know you to you in hindu ni ndagamba umuntu naka ni yo tumka ni sego na shaba ele message ele person Mwazo kugira appreciating umuntu azonga azijya kumansuka cyangwa se ko kamera kagira umuntu waho ubutumwa ngo so ubutumwa bwo kwereza abari ba Sky TV ni ugenda mu kuyanga ni saba mu kuyanga president areke kuyateka mani minje munonga aza kamera zizifonere umudayanga umubyo kwirinda because wabana uri geographical terrain y'umwanya occurrences na happenings zigene zuba umwanya n'ubwo gumwe kumamboga around that place na ndabati access almost 100 kilometers nkishati cyanja kurambiro because noreba ngo kamera zitu nzikora post mortem ko kati tuzo detecting because wasanga ngati kamera imbere y'amanda ngo ze kwibuza umutayi muturebera zeye ntabwo je no weaknesses kandi kimbi akamhewe when clock hits your eye it opens your sight katika kutiro muri soka cyaka tweza burunya Uganda we na hori manyangu no zunanzi bwabagawe kugira ubwirinzi ahori okay kwaba uri kufuta asahibi tasahibi kwaba uri kufuta asayisa tashaisha ko ka setting time limit ya n'ikibuzo cyane bari kamera cyo kutura muntu umuntu ngo president bora president kamagana agira kamera zikore intelligence work not post mortem not investigations just but also they should detect danger yeah thank you Paul ubutumwa bwanje this time around nyenda mbuze wa General MK yes one nyenda kumusima kuba akukurigayo nawe akareba shimwe tuteki tapara nyangari no warara batwira mukamura so ningira nubwo bwire nebasa kwa generation yahiguri yanje konka ebinte kushana bityo general wano bereba teka muno obutumwa bwanje nabuza kuzowa president Museveni mazima president wano ndabantu bawo babirweje iwe mupasingo mu cabinet barete minimum wage
bagito mu parliament bagipasinge hona ntupasinge ekibisiyaga ekyensi yona nturi mwaka kitu mazuma president watereze echo ati inequality ne kuchendera umukuru rene makuru tumagutse ubwanje uzo Dr. Kiza message na yewe ngonga kurwana kandi akigura abanyarwanda misho kandi nangwa cyoraganise ngo je myaka 3 agira cyakorwa nanisha ngo twatanise tujeshi twakora tuyamba abanyarwanda bagira ubusinge agarutse cyangwa twakora kugira ngo tuhereze pano isomusha nasindike message akicyo umuya amuntu we umuya sajida tikiyambe anipira kushaka production make up challenge ibintu sajida bebeka zehi kushibirwani we can take it directly to the person tuturu kwasa kwa njira ngo tuyambe umuntu atungumice gushika atungumice gukuisenga his voice where he was so mwamuri abareba nonga ba Sky TV mwamuri abakuza abantu nonga ba Radio 5 family banyeta pola bora kuzo izona nyino mwami deni makegus na nyino mwami abeli na nyino mwami Rwanda simwe hamwe n'abareko kamagara bozo zitaka kutosha program Okubiri twatuganira kintu giki umunsi abwenji Uganda yine kintu gakiti ntutunge mitumbe munano mu week why kandi abantu mbita bagenzi bawe kurga kantu kake really tutegateka ngo ikintu gakendera icume Uganda tukumanyirwa Uganda tumanyirwa kindi turi tumanyirwa bindi konka kitari kwasa kubembondo Uganda violence mu Uganda betari issue but now it's an issue maybe imbundu zikanyura mikono y'abantu maybe harimo buro wingi washanga mu bindi imbundu mu mikono yabo okukirukubona but nshabangu we tone down kandi turebe ikintu yarenga ihangariye tu ryagenda umeshono nyetenga ni kwetenga tuye no kuba indeed nko kwedwa dia openinga omuri max ranga kango umuntu konka cyashemiza Adam tikibanja akashemera barga kumumuntu mugenzo so muntu mugenzi wawe we issue wakoreta smile on your face murare no businge abakwagira umupira Real Madrid na Man City umupira bari no betera kandanda no shot Man City yasya goals 2 Madrid ine 0 umupira ka 1-1 Santiago Bernabeu hatugwatsi amka kuno yo mu Etihad Stadium guru 2 near meaning go aggregates guru 3-1 ukatuka hweri so kumura agende murebe natwe kureba good night peace and love ebiti bitekateko bya TVG kureka ne by'abantu buntu